نامك تایبەتە بۆ هەمیان نابێت ساژز لەسەر پەیامێکا مرۆڤایەتی گشتی بکەن. کومە پێتیڤی قورتالبوونی هەیە ئەو ژی باوەری عیسای مەسیحە. هین دەزانن پوتڕس چاوا مر. الدیف دابوونەرێت کەنیسێ. سەر نشیف هاتە خاجدان. vêrekê hata xaçdan ji ber baweriya wî. Wî digot ez nehecîme wekî Mesîhî bêt xaçdan. Evê cihê sersurmanê ye ku ew guhorîne jiyana wî de hatiye kirin û şêwazê terxarkirina xwe bû Mesîhî. Di vê birga nivêsarê beşê êk mezinahî bû Xwedê. Babê Xudanê me Îsayî Mesîhe ku wî êkbûna li gel Mesîhî bi her bereketeka ruhanî cihêt asmanî de. Em wî ji berê damezrandinê bereketdar kirîn. Cîhan êkbûna me li gel Mesîhî em helbijartîn. Da em li beramberî wî hejêkirinê da pîroz bibîn û gazinde işme nebin. Petros van peyvan nivêsî demê metirsiya mirinê dûrpêç kirbû. Ev peyve ji Roma nivêsî bû. Bû van peyvan temam diket hîn ewin yên ibrêka baweriyê ji layê hêza Xwedê ve hêne parastin û bi wî qurtarbûnê ku ya amade ye. Demê dûmehiyê de bihêne eşkera kirin. Ji layê naverokê ve ewa Petros digot heman gotina Petrosî bû. Dişên jiyaneteya erdî işte bistînin. Lê neşên jiyana her û her işte bistînin demê Pawlos sênamê nivîsîn bû xelkê Fîlîpî ji zindanê digot. Hîn ewin yên ibrêka baweriyê layê hêza Xwedê ve hêne parastin bû wî qurtalbûnê ku yê amade ye demê dîmahiyê da bihête eşkera kirin û temam diket. Çunku bû min jiyana Mesîh û mirin jî qazanc e. Dibêjin digel Mesîhî bim û Petrosê hinartî heman hîvî hebûn. Pawlos û Petros li Roma bûn. Heman temen bûn, heman demdat nivîsîn û basî baweriya xwe kirin. Hinartî Petros hate navkirin hinartiyê bûcihyan yê herê mezin û Pawlos hinartiyê milletan yê herê mezin. Basî baweriya xwe ya hevpêş kirin. Bi rastî Petrosê hinartî her demê evê tê gehê baş tê digehî. Demê evê çendê nivîsî û mexandî zıvirê wê teqîkirinê ewa li jora Silal digel wî rîdayî berê demekê kêm ji xacdana Mesîhî. Evê çendê li İncîla Yuhanna beşê çarde demê gotiya şagirdan ew dê çît. Şagirde du dil bûn. Jiyana Mesîhî û şagirdan metirsiyê dabûn. Li vêre Mesîhî gote wan dil teng nebin. Dê çim da bû hewe cihekî amade bikim. Piştî ez diçim û bû hewe cihî amade dikim dê careka dî hême ve û hewe beme nikxû. Paşî gote şagirdan dê bû hewe giyanî pîroz firêkim. Demê eve gotina wan dê rêkê niyasin û Toma li vêre enî girê bû demê gotiye Mesîhî û em nizanîn tu dê kîve çî ma dê çawa rêkê niyasîn? Li vêre Tomayî bilaşkawî hêzir kir û got erê Mesîh dê zıvirî te Nasiriye beraqile bi zıvirî te Qana Celîl yan bû Kefernahûm em nizanîn dê kîve çî? Şagirde dil rawkî girtibûn û ditirsiyan. Dibêt Toma hezir dikir ku Mesîh beref Orşelîmê biçêt û Celîlê û çi hezir nebûn Mesîh basî çi diket. Lê Mesîhê digot ezim rêk. Ev têgehekê niye bûbû. Petros û Tomay û hemî şagirdan. Wan hewl da ku digel Mesîhî biaxivin li her têne gehiştin. Ezim rêk û rastî û jiyan. Guhê xwe bidine evê ragihandinê. Kes nahête nikbabî eger bi rêya min nebît. Ev e nameka taybet e, ev e gotina Mesîhî ye vî demî Petros
تنگهشت پشتی دابازین گیانی پیروز و دست مزگینی کرنا انجیل الأورشليمي پشتی هاتیا دست سر کرن الانجمنی پیران سنهدرین بسیارش بطرس هنارتی کرن بچه هیز او ظلامکی القولانکا هیکلی الچاره سریه بود گه بدن بطرسی چه گود؟ قرطال کرجی وی بیوتر بدست کسکی دینی نه چونکو چناوی دید بین اسمانی و بومروانات یدان کدویت امپی قرطال ببین الدیمایی بطرس هنارتی تیگهشت کو اوه نامکا تایبتا و دست نشان کریه دمکی دریج وگر چونکو هرج دست بکی وی هزرت کر افریقا بتنی بو جهیانه براستی اوه بابت 5 سالان وکشا پشتی روژا پنجیه دمی دا بازینک یعنی پیروز دا کو تبگهن کو مسیح یه هاتی عمری اشبه خمتی جهانی و همی مروفان نبو جهیان ابتنه خودی افچنده بو پطرس هنارتی دیار کر ابریا اوید تاقی کرنا مندهوش کود خونه دا دایه دمیدیتی سلکک یا تهیت اخوار و همی جورین جیانورین و همی دنگه که گوتنه ای پطرس رابا هندکا سرجه بکه پطرسی گوت اس نشیم خارنکا پیس و حرام بخوم اوی دنگی 3 جاران گل گوت پاشی نامه گهشتا پطرس هنارتی اوی خوده پاقش کری تو نشیب حرمینی مبزجی ملتین دینه دمی پطرس هزر دکر ازم ایکش وان مروفین پاقش راستا من پیتیوی قرطال کره کی هیا و اف قرطال کره بو مبتنیه نبو کسانی دی و پشتی وی تاقی کرنه اف پیوه نویسی پطرس دست با اخفتنه کر و گود براستی استگهشتم که خوده لیت ناف هر لاینگر یکا کسی ناکد ملت اکیده یش خوده ترس بید و رازداریه بکد اول نک خوده یه هین پیاماوی دزانن او ابو قبیل کریه ملت اسرائیلی هنارتی او مزگیندانا آشتیه نه اش دولت سر عیسی مسیح او کره خدانه همیانه اوه او را گهاندنه یا پطرسی را گهاندی دمه کرنلیوس و همی خیزانوی برف مسیحی هاتین جبروی چنده پطرس هنارتی دمه که دریج وکشا تاکو تی گهید درباره قرطالبونا مزن بو همیانه جبروی اگر السروی بابتی ابترو تسلید بجید کو تایبت من دیامه هل بجارتنا مسیح یا مزنه تاقی کرنا قرطالبون دا بجین پطرس السروی گوتنه الآیت ده و یا دیفرات بیجید درباره وی قرطالبونه پیغمبرین پیام خوده را گهاندی الدوروی کرما خوده بو هوا آماده کری لگریان و وکولین کرن درباره اشعیا و ارمیا و حسقیال پیغمبر بچیک وکمین هوشع و عاموس یونان و میخا اف همی پیغمبر پیشبینی مسیحی کرین النامی باش ده گهشتن بون الکیش دمی گیانی مسیح اماجه پید دا اتنافوان دایه گیانی مسیح یدوان دا پیش وقت بوان شهده دال سر آزارین مسیحی مزناهین پشتی هنگی دهین وانجی بزاف دکر کو بزانن که کنگی و روشکا چاوادا اف چنده دیریدد براستی او دوانکا او دانادا تینت گهشتن پطرس هنارتی تمام دکت و دبیجید بوان احاته دیار کرن کوان نبخو لی بو هوا خزمت دکر دمی بحثی وان تشتا دکر یه نوکه بو هوا هاتی نراگه هاندن اپریکاوان یه بهیزا گیانی پیروز اویش اسمانی هاتی هنارتر مزگینی دا هوا فرشته جی گلک حز دکن الوان تشتا بنیرن و حتی کو فرشتیان بتمامی تگاه انجیل مزگینی عیسی مسیح پلان خوده یا دگمن بتماوی تنگهشتن پطرس هنارتی گود هزره و تشتی دا بکن هزرت وان تشتا دا بکن ین بو هوا اتمسیحی دا بو نمونه هزره اتکچونا هزرا اشعیای دا بکن کو او ایکا اش پیغمبرت مزن نویسی درباره
بحث شاهنشينا مسيحي دكات الأشعية 4 آيات 2 دبيجيت الأوي روجي طاي خداوندي لو روجدا لفي يزدان جوان وشكومند بي بهر همي خاككي دبيت مايي شانازي شكومندي برزقار بوني إسرائيل اف آياتا أماجا داينا بمسيحي باشي نویسینا سفری تمام دکت برای نشاندرا گیان پیروز درباره قبیل کرنا مسیحی دبیجد البر دمی دا وکی لقیاکی نازک وک ریکک الزویه وشکوه گوره بو هیچ فرمو شکومندیه کی نبو کو سیر بکن اب هیچ روالتکی هبو کو آرزوی بکن از دلنیامه دمی اشعیا پیغمبر اف پیوه نویسی و گود ای خدا من درباره تشتکی جوان نویسی یه باسی مسیحی دکت یه نجوان و نسرنج راکش بردوامی دتا نویسینا خو و دبیجید للاین مروفا کانا و سوکایتی پی کرن و رد کرن و پیاوکی خمبار و آشنای خمو بجاره وک کسکی که رخصاری ایمالی شاراو توا اوی سوکایتی پیکری ایمش ریزمان لنگرد گرتیا بابتی اوا مال اشعیا خاندی النه اشعیا پنجوسی اوا پطرس اماجا پیدای درباره اورایی پیغمبران کو او تیگهشت بون مسیح دهید و پطرس همان هزرال دست نبو که مسیح ده پاشاتی اسرائیل زفرین کیش پاشاتی او ملکت ناوند امپراتوریت رومانی ده هی که مسیح دیوانش دست حالات رومانی رزگار کرد لی مسیح اجبوفه اگره نهات بو مسیحات بو داکو بمرید و جبرگنهی جهانه پطرس هنارتی بیتشتی تیگهشتی اوتار و پرتوکل سرنویسین درباره قرطالبونا پیروز بلا ام هزره ادوی قرطالبونا مزنده بکن و تبگهین او تانو که پیغمبر مندهوش بوین هرچند یه ایدانه کری بو توشی اشکنجدانی بو و هات شهید کرن پطرس التمن خو همیه یه ددل نبو السرنامه هیویه قرطالبونه نامه یا هیویه نبو ام جیانا هردم دست خوبه ببینین و دایک بونا دوی تاقی بکن و باوری مسیحی بینین او چنده بسیارکا پراکتیس آرسته دکد او جی بوچی سرکردن مسیحی حتی افرو سرکفتن ابدز و نائینن که باوری عیسی مسیح او تنها ریک بوما دز و اینانا جیانا هردمی راب گهینین براستی هندک مروف هنه جیانا هردمی دست خوب نائینن اجبر وی چنده که زور جاران سازش تیتا کرن بو قبیل کرنه لی پطرس و پولس هنارتی چه جاران اوه نکرینه اجبر وی چنده گهداریه اوه پرنسیبی بکن که زور یه گرنگه نامکه تایبت بو همیان نابید سازش السر پیام مروفایتی بگشتی بکن كما بتفيب قرطالبوني هي أوجي باوري عيسى مسيحا